Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidi. Assalamualaikum ya Aba Barru. Assalamualaikum ya Taha. Assalamualaikum ya Si. Assalamualaikum ya Khatabun Nabiyyin wal Mursalin. Alhamdulillah yang kami muliakan, kami ta'zimi Ibunda istri almarhum Anda Guruta Ki Haji Fathuddin Sukara. Yang kami muliakan, kami ta'zimi Akhinal Fadil Al-Mukarram Ustaz Haji Batur Rahman selaku pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar Talawe dan juga pimpinan Pondok Pesantren Anilas Billah. Yang kami muliakan, kami ta'zimi para dewan guru, dewan pembina, dan juga terkhusus kepada Kakanda Sahabat Ahmad Solihin Halim selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Anilas Billah, beserta Bapak pribadi Haji Abdul Halim serta seluruh keluarga, sahabat, jajaran pengurus MWC Nahdlatul Ulama, dan seluruh tamu undangan, para kepala desa, pejabat pemerintah, ibu-ibu majelis taklim, dan seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, peringatan Maulid mestinya diganti peringatan Maulud. Iya. Jadi ya komakadaki peringatan Maulid berarti peringatan waktu kelahiran Rasulullah. Ya komakadaki peringatan Maulud berarti peringatan terhadap hadirnya Rasulullah di muka bumi. Jadi ya ko Maulid watunah, ya ko Maulud taunah, si salah tuh. Makanya itu di OGE dia tuh makada mamauli, makadani mamaulu. Tapi aja tadobolo mamaulu maulu. Pak yana dobolo tuh mamaulu maulu, kayak biasa mamaulu maulu tahu matomal lagay telo. Neka ni tema tuh mulai geper. Maki Pak Bu dinirulle lawatawe untuk tidak mengambil barakah Maulid nasabak magai agi-agi ipasandre oko ale malebina nabita pasti malada ilalu barakana. Apapun yang menempel ke Nabi itu pasti mulia. Oleh beberapa penjelasan atau panrita, termasuk makanya itu panrita, yaitu air samsam, situnganna, dena malada mak baraka bikin nenge denang kanagis say jantun na nabita. Pak Yarokan air samsam itu air yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ismail. Tapi ia waewe watun namelo ipameraja nabita itu dibelah dadanya laipu ia rona nabita napo wesam sayala naipasigis sa arona jantun nabita. Jadi makadai tau pandrita pahakiki bukan dibersihkan nasaba ia ro jantun nabita dia nama carepa. Jadi ia ro air samsam mimelo itambai baraka dan menjadi obat sehingga yalingi kesempatan sigis sesibawa atin nabita. Makiro. Jadi ya kau kata makada ibisai atin nabita ya kau patareka ada nasapaka. Sebab makada ia natu tahu nabita tahu degado sana tahu maka pacing. Jadi ya rotin nabita dia mungkin macarepa. Hanya air samsam yang ingin dijadikan sebagai obat maka yalingi kesempatan sigis sesibawa atin nabita. Yang kedua, Hajar Aswad. Degaga tau matawa pa de nama cinna bawi Hajar Aswad. Maka de tau panrit pa hakiki.
Bikinet denang kana bawi nabi Hajar Aswad, maka degaga tau bawi Hajar Aswad sampai hari ini. Jadi roh Hajar Aswad sitonganna batu pole suruga. Awalnya itu warna putih. Tapi nasabak marepa isigis sa sibawa tawe resonansi dosanya itu sehingga manci jima bolong. Tapi ia roh Hajar Aswad seandainya denangkan na bawi nabita, maka degaga jamaah haji jamaah umrah yang akan mencium Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad itu mulia bukan karena batu dari surga, tapi karena Nabi pernah menciumnya. Iya. Kemudian ia tuh nabita Pak Bu degaga jojona, tidak ada bayangannya. Nasabak isakna jojo itu adalah jingkarin. Nah iya ro nabita pura na pasal jingkarin na. Biasanya jingkarin isakna jojo, isakna bayangannya. Nabi itu tidak ada bayangannya. Makanya makin nabita na nigi tau manipis runtu iya, itu pasti saya. Karena tidak ada jin yang bisa menyerupaiku. Ada hikmana supaya degaga tau pejai ajojona nabita. Kemudian sininna tau sibawai nabita itu hampir sama besarnya. Ia kau tahu mapancik si joka si nabita, orang melihat hampir sama tinggi Rasulullah. Tapi ia kau tahu matandre si joka si nabita, meto si tandre si nabita. Kenapa? Dena melo pong Allah Ta'ala, nareko ada orang yang menghina orang yang bersama Rasulullah. Itu barakat na nabita. Jadi hukum piro matandre memang dibarakat. Makanya itu telo maulid nasabak disandarkan ke Nabi, ya ko angka bali bolata bawangi ratal lo cidi nule tersinggung. Nah kadang apa pada toka asa ditau banyai na bawa talo cidi, tapi nareko talur maulid na mo cidi mitalengi bali bolata malada na pulioran. Iya. Makan ratu melo imala talo gora. Jadi itu tidak masalah. Jadi itu kuncinya. Jadi tapi angkat tu bahasa nagurutta almarhum almaghfurlah Ki Haji Sanusi Baco, maka da salama mammaulu ka denang kau runtuk tau malagay telo masih ke dangin. Pati sang malagay si jak guru ko di kana lolongan. Ya ko masih ke dangin mi melo mi malay mega. Tapi ya tu nabita kan angka sifat dan akhlak. Agak akhlak na nabita Pak Bu, matandre siri. Itu akhlaknya. Matandre siri. Denale gagay ko denile, apalagi ko le na malangya le dam dene man na. Kak mitay mato. Aga balin na matandre siri, makuras siri. Jadi itu sebenarnya mendari kaja makan majik lah kata sikit dan nak kumiji itu kamput tak jaji. Idi mato pole malay, idi mato rangi, idi mato balu-balui, idi mato jujungi lokoi, idi to mato dokang, idi to malagay. Lagi kak makan mata lagi kan rusume menak ko boleh caupi man rin apa tabawa. Pak yati bawel ko menyelet tau pole ta bansa naku. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi itu sifat nanabita matandre siri. Nanigi mapunai ya sifat lai mulia kan nyokupong Allah Ta'ala. Bahkan makun reye komelo itama suruga salah satu syarat na yero. Alena pite pintu na suruga kega menola tama. Kega nomor si dijagai sampai perluna, yang kedua puasa wajibna, yang ketiga menjaga syahwat. Tamir. Kemudian yang keempat ridhonya suami. Jadi ya konule ni pigau iya pae maka de nabita alena manipite ikega pintuna suruga menola tama. Tapi ya kong ka janda kue talu mani. Iya, kak janda dega belakang nah. Makanya masih jatah masuru ke janda itu. Apa telu manina sapa sampai janda mani puasa nasi bawa menjaga syahwat.
Kadang nah. Tidak butuh ridhonya suami. Aja muti laudatan jadi janda. Betongan na okiro alumuyanna kalau dia mampu menjaga. Nanya sampai jangan Pak, dia nama gampang. Menjaga puasa, ya ku puasakan ramalammo. Puasa wajib ina masuk. Sampai ja perlu marajing-rajing. Apalagi makun raya biasa sibuk. Nasabari terlambat mas sampajang. Tiba-tiba haid. Maka itu menjadi bahaya. Misalnya maka datang 12 liwat 5 menit na tama loroe. Nah dia pernah sampajang. Mak bisa penai. Atau mas selesai. Sisanya si tengahnya 2. Dia haid. Tapi dia belum sholat duhur. Padahal nadapi nak loroe. Maka ketika dia berhenti haid. Mesti dia qadha sholatnya yang dia tinggalkan itu. Paham nih Bu? Man rasa nih. Jadi ya kota dapi waktu loroe. Nah dia patas sampajan nasabah angkat jama. Nah pas tiba-tiba haid pada waktu itu. Nasabah tadapi waktu sampajangnya. Pas berhenti haid. Mesti tatil totolayero sampajaton. Karena kita mendapati sholat. Yo porone kak itu gak benci masalah. Makun rin. Ini penting. Apa itu sampajangnya telu? Adaan, qadaan, iadatan. Telu ya kumakadai adaan pada waktunya. Ya kumakadai qadaan tanya watunna. Ya kumakadai iadatan mengulang. Telu tuh ya kumakadai adaan watunna mas sampajang mangaribi ku mangaribi makadai adaan. Iya ko mas sampajang mangaribi ku isa den nak keadaan makadama ni qadaan. Patanya na watuna. Iya ko naulangi pure mas sampajang cadidi natako runtu tau mak bere jama. Oy mega pala na bere jama naulangi pemang. Maka kita mengadakan iadatan deto makada adaan. Mengulang salat. Jadi telu tuh maka dia apun dia sama bisa mak basara ya bicara gini. Jangan kena bani wakate mas sampaja ulangi pemang ya rona yo pang Allahu Akbar. Malah saulumana manaka. Tapi dia tidak masuk di dalam takbir, dia harus di luar. Nasabah ya kok kilalana kata beree tidak boleh dilepaskan. Nah itu. Kemudian iya rona bitta Pak Bu agan namanya curi jolo. Sifat lemah lembutnya azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yaitu nabita luar biasa. Lawi matarawe nabita talumpan ni berturu-turu napapisawi purana. Padahal mata aja sahabat melo ko mas sampajang si ba nabita. Tapi dia nasu nabita. Magay. Nasaba de na melo nabita ko membabangkan. Na memberatkan ni makala. Ajak kamay ya si sampajang paniwe sampajat tarawewe tuli na pananungang ni. Najama nasabari na denu 50 saya ko soy. Sunnah na napatuju na wajib masalah. Itu pemimpin. Jadi ya di kepala desa komiti maki buah peraturan tahu suka ijolo aleta. Ya. Isuka ijolo alewe. Maka dade toga na maratji raya ko iya law patarap kange. Ya ko maka dade to ya na to sifat na nabita azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. De na melo mitay umma na masessa. Mas sampajang inabita ya kumancajima kumakade nabita paponcoki di nakada palasi sampajang mo makaran paponcoki bacamu narek kumancajima kunasaba ang katau macio na iya tu tau mak bire jama may garupan ang katau jambango ko tu katau padiwat tango ko tu ang katau marepa may garupan na ang katau nakan naremati o ko tu may ga denu letatong emeta tendre tuna yana tu ampay ko ima ko ayam moses say tawe makanya nabi tidak ingin kalau salat yang disalahkan. Kapo tu tahu na sana mancajima po. Taruh malampi sisa na masam pajak jadi di natay na 62. Tapi dia tu kagak ko dia kagak. Dia kagak di. Jadi itu kuncinya. Elomuyang yassir walatu asir. Mudahkan jangan dipersulit. Talomuyang. Makomana pa tu Pak Bu? Lakai talomuyang iloko bayineta mudahkan belanjanya. Bayine temudahkan iloko lakai ta aja na sila ada maka bila kay itu lihat je makadaga je. Magay Bu, magay. Iya nakap bina talen ni masija.
Nanti semua itu kenyang, nanti semua. Pagka tu salana rone ya nenre syahwat na tu sitang ngami tu ortak na makan re. Iya, dia itu na normal. Dari taneme kilo darah. Salah itu. Iya. Ini maperingar ramanya. Ia tu ampai sitongan na oko agama tak Pak Bu. Matanre tu hadiah dalam berumah tangga itu. Liwa egan na tu apalang ko. Makun rei ketika menyisir rambut anaknya itu sama dengan puasa. Menyiapkan air minum untuk suaminya itu sama dengan jihad. Tersakamai cek di apalannya ro. Maka tu apalan. Okon itu monros itu kan nasurugan makun rei. Cuma keadaan tidak diambil. Ia tu kui sesakan ni wajujuna lakaita wija-wija te sesaka wajujuna siaga wa miti aronasa nabi sekian ampunan dosa di hadapan Allah. Namiga di makun rei dia na lolongannya Pak Malon riman. Maka naman nasu deh nah COD man nih. Sampai kong kabay ni maciga upa apa tolak bawa nih. Akurat zaman nih. Tapi dia tu kagak kok dia kagak. Ini. Kemudian ia rona bitta Pak Bu. Karena sabak sifat namilo ya curi. Maka dah kauna nabita itu sangat peka. Maga bate na subwija na sahabat na. Angka nabita manre daging ngunta si basahabat ko lalako palataran na masigi pwede makaraki saram di masjid. Manre daging ngunta natako angka manahasi di sahabat metu. Na dia po na metu masawi yang muni. Tapa makasama manangnya ro sahabat itu kohuluna. Kada ini garo tapa masapa na tauna nabita bate na pales siaga na sa nabita we iya unta macomo gare na pamakan nabita niga ang kaunta na macomo macurita ni rona tau manre daging unta ro kada ya Rasulullah maka nabita maga como na curita ni na curita como na unta maka nabita ang kamo pakapan na yaro macurita si Rosidie na sabari na lupay on na iya metu gara-gara curita unta macomo. Si sana tama isae, kapure mangaribi nanre daging unta. Tama isae, mapat di ulu yaw na pure matu Nah sawaya kalau kak mak jen aruntu ka ngai makanya nabita aga nasang. Sinin na pure manre daging unta, ajen ne mana ko. Termasuk pure matu lo to di mak jen Nalai deceng nasukbui nabita yaro bikineng naisangi sahabat yaro watwe sampai hari ini orang akan tahu siapa yang kentut tapi Nabi menyembunyikan dengan ilmunya sehingga letu ya sedega atau misangi makadani gemetu yaro wattu namare lagi ngunta makoro batena nabita jagaiwi sampongan ngisiri na sahabat yo puidi hai Tapa malam pu pak jalo dah sesat di mojo kuye. Tapa mak jalo. Itu akhlak. Iya. Tulemo kira-kira mulai ya roh. Iya na tunah kada tau pandrite, iya ko angka anu maja rewak lokko ko sipak tadi poloko kita nai. Ya kongka aga-aga majani lemak pasti tade bauna. Ya kong aga-aga makabon na ituno de natat de bauna tu lay gatungi de to natat de bauna lay pano yo kowe de to natat de bauna tapi ya lemma yo kotane pasti tat de bauna iya na tu ampai poloko kita na ipancaji ya kong kaja kalemma aja tapi tan si sampong ngi siri iya nang makoko mare gini pak kong ka masalah na tapang ka ko Facebook apa menre aku menyesal Tapa menre maki buat status Tapa menre mana dito kagak ko apa ngiwasi balakay na tapa maki buat status ternyata kau begitu tidak seperti lagi yang dulu apa seandainya ku tahu tidak bakalan pada limanya pun
Hati-hati ki, kong kaduda tuh langsung makomen, sabar sayangnya. Alah ko, dito gagak ko eh. Iya, aja jangan naikkan ke Facebook. Masalah itu. Di gaga tuh pak. Tersampongan isiri na pada tarupa tau. Pamakai katong kainran na pi Facebook masih nga. Hindi ka pa niya sayang ko to Facebook akiba ni kada status maka dan kainran ko talurato sa buni kami lo wajaran nga. Tan na di gaga milo no rekening. Palinga makalami up. Iya itu bawa. Di gaga. Agak guna na up. Di gaga. Makiro. Ini yang sekarang jadi masalah pak. Makanya pasangi mestinya kita tinggalkan HP aja tak ketemu HP tadi jam 8 malam sampai jam 10 supaya sifat bicara ki si bawa bija-bijata. Magi na nega anak-anak makoko mapat di mido cilina pinasehati ko tomatonna karena tidak sambung dengan jiwanya. Dena pada biasa tomatotta ya komelo manre no lima ng anak na po na tuda si pulo na pamanre na paturo barakai po ng Allah Ta'ala. Sa bayan Cina, siapa yang makan bersama maka Allah akan menurunkan berkah. Iya. Engkau pakai tahu manre si bawa makok kaya dena. Laki na mandok ilon televisi anak na mandok kasi ang kadire ba ini no kilala kamara. Dia gaga. Mo balas saya makai kan? Banyak penyakit. Oleh kenrilah saya pak, penyakit itu tidak ada yang menular. Saya kasih tahu. Dalam hadis itu tidak ada penyakit menular. Yang ada itu jin yang memindahkan. Dia itu gagal la selete kotanya ji pelete. Makanya doa menolak penyakit itu sebenarnya ada doa tolak jin. Dia gagal tuh. Maka dia makai sabak. Maaf kata boleh si runtuk ya Rasulullah nang kata na lete kilasa. Maka Nabi memang karena jin yang memindahkan. Maka Nabi tepe ko makadako lete irolasa niga palete kita hubungan nakan lasa. Dena na siya mate sahabat. Maka makanya tidak ada penyakit yang menular, hanya jin yang memindahkan. Yana tu namanya lasa silele makokon na sabak tak dengi barakai. Yang kedua, masalahnya di makurapat doang ngi. Nah tu macapa. Jika sama makurapat doang na macapa, maki buah iwese o kilala kamarana. Na iya tu WC onron na sisa setange. Iya na tak buka pintu na WC tak. Maloliso setange tama kamara. Kinri melolo na din aloliso. Na saba okui kamara mandi monro. Na iya ro kamara mandi. Kilala boleh kilala kamara. Kan begitu. Na din na to milaw doang. Ya kini mabaca doa mo ki. Mi tahu-tahu mo. Itu ampai kau tama boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab itu dijelaskan bahwa itu menutup pintu jin supaya dia natama maci okui nampai baca assalamu alaina wa ala ibadillahi solihin. Nampai baca kulallahu katallu. Aja mo tolot tatat tong ko pintu na bola ta kulolot Allah sama lam jadi. Maka dahsia tu untuk beli boleh wah malampi hadon na beli bola. Iya, cukup baca saja baru masuk. Karena itu jin kan begitu, Pak. Yan na ito namanya gataw malasa makaliliang. Karena itu sebenarnya. Kita diminta oleh Nabi berdoa. Melo ki matinro na sunakan ng Nabi tamak jenne. Supaya tidak diganggu. Pak don rupa tujing. Angka tuji tama. Angka to. Ang istilahnya di aradasang. Tandeta aradasang ini mirada ijing nih. Karena dibawa kita. Makanya itu nasunakan ng Nabi ta isampa onrongi koto melo matinro. Apalagi kalau ada pakaian bergantung di rumah itu lebih dari 3 hari. Naganda talungas so tagato pakai tanon rijing itu. Ini nang kawaju na makun reta si minggu dia nalagay. Angka ka bu? Manas sa taukut tuh. Kasi minggu dia disasa. Kan begitu. Makanya upasangi Nabi mengajarkan itu beberapa doa. Termasuk komeloki matinro, ibaca ipak dongangi. Ajenne ki itu disunahkan semua. Nah ya tu jenne Pak Bu makan jalan dak barakat na tu jenne luar biasa. Saya pernah membaca satu kitab tentang wudu itu luar biasa barakatnya tu jenne. Mega mitau dia paham. Termasuk penyakit yang ada beberapa penyakit bisa disembuhkan dengan wudu. Tapi baraka wudu istilahnya. Termasuk kong katau degaga keturunannya bisa juga dipakai itu. Ya kotopura mak jenne nang kawai oku tu capak nasiku
Setelah berwudu kemudian kita berdoa mengangkat kedua tangan, angkat tuwai aku tu biasa capak nasi kue magele-gele. Kemudian juga di ujung hidung itu diambil. Tiga-tiganya di ujung siku baru ujung hidung, bacakan salawat dan surah Al-Kausar baru diminum itu. Barakatnya itu orang bisa terhindar dari penyakit asma. Bahkan karena penjelasannya maka ada orang laki-laki yang melakukan itu tidak akan lemah syahwat. Pak Bura tapi akan 10 kimak jenne untung kalau bisa dapat 2 kali itu. Tidak selamanya. Ini riasa barakat jenne. Biasa tiruntuk, biasa kau ingat yang magele-gele lelak gani lah, enggak tosak di magele. Padahal itu adalah obat. Pak Bura itu. Di biasa kita dapat itu. Itu berkahnya wudu itu. Kemudian iya ro nabita Pak Bu dekto naiya makada madari katia makada Rasulullah itu adalah nabi yang betul-betul dijadikan sebagai uswah. Nah sebab magai siagamo egan na nabi na pasipuluh tau pandrita katupasan na cara mana guru taki belum ini Yusuf Kalisiden rek makada 25 nabi dan rasul na pasipulung itau pandrita ini sama namo waktu kelahiran. Nah Nabi Musa iris sama kada tau siko na jaji, Nabi Isa iris sato, Nabi Zakaria iris sato, tapi magi na nabi ta iparingati kelahiran na. Nah sebab pura na pasipuluh tau pandrita sinin na nabi na niya suroy angka nabi yang memiliki keistimewaan. Nah sebab malak da isak bara mului umat na. Ni gayaro Nabi Nuh. Yang kedua Nabi Musa. Yang ketiga Nabi Ibrahim. Yang keempat Nabi Isa. Kemudian yang kelima Nabi Muhammad. Jadi ia na nabi sakbara tapi polokur yang mana na nabi ia Nabi Nuh sakbara mega decena tapi malampe umuruna. Angka 2 nabi maponco umuruna tapi makurang atas salanna. Niga Nabi Isa, yang kedua Nabi Muhammad. Ia na riparingati kelahiranna. Nabi Isa dengan Natal, Nabi Muhammad dengan Maulid. Tapi ia Nabi Isa denawat dia curi sebagai denawat ding suku percontohannya na sama magai dena baine Nabi Isa. Dia ka baine na. Dito kana na. Jadi aku makada pekko cara berbuat baik kepada istri dia memang anakan Nabi Isa apa dia ka baine na. Naiya Nabi ta suku. Makanya Nabi Rasulullah yang dijadikan sebagai panutan betul. Nah sabab angka wijanna, angka bainena orang hidup miskin dan juga menjadi seorang pemimpin yang hebat. Ia pun Nabi Isa, dia na cocok ya curi makna peko cara didi bija-bija, na dia aga anak nah, peko batena matumali lako bayine na dia ka bayine na, ia pun Nabi ta angka. Ia to na mega to me macuri makna mak bayine na bita kasi ko tapa me to pamacho. Iya mah tapa ya romena curi padahal dia ro na isangi makada nabita angka janda na pubayine anna pulo na tau mumuru na pubayine. Ummu Salmah dena baine nabita tukotannya parenta puang itu Rasulullah nabita memperistri Khadijah 45 tahun umuru na Khadijah 25 tahun umuru na nabita kalau lo campenga siala si bawa janda tapi ya roh Khadijah akaduai dalam riwayat itu saya baca akaduai malakai lakai pertama na angka anak-anak na jejil ngecik di namanya Hindun. Lakai kedua na angka to anak na Hindu to sana tapi arwani. Jadi 2 anak na dari 2 suami sebelumnya. Hindu mana ngasana. Maka lelek batin na malangiasan. Anak arwani na Hindu ngasana makunray Hindu to na cik di maponcok sungai ia makunray malampe sungai dan itulah ahli sejarah. Anak na Khadijah. Napa siya la si bawa nabita. Tapi makkaday nabita. Iya na deni siya nga Khadijah. Di nagaga makunray masingar. Jadi bu. Kanya tu lolo na tawi. Namo matoko masingaram ni matiha. Iya. Taysa ngelita. Aja tak kada malolo muka. Iya. Ay taniya. Namo malolo ko macukay degaga. Ito. Isa-isa macukah. Dega pas sengar ia Khadijah mato tapi de na paja na senga nabita magi ni malada senga Khadijah ya kong kay pole puro nabita lay paliu nabita ko popan na Khadijah napalay sa puro ulun na nabita
na sapu-sapu liman na. Tapak kumuro laki ta kung boleh. Oh, din ito ta masih ngarang. Ajaib. Iya. Iya. Itu si balikan naro iya ko Hadijah madari pasandre o ko arona nabita pasandre Hadijah ko arona sebelah abiyo sebelah kiri iya ro pak burana makunrei ko malasalasay yan ang kamakun tres eta pasandre o ko arota pa sapu-sapu tapi magampa aja tu pak burana makunrei yan nalit bical lah pajas tres Budi iya. Jadi itu Rasulullah bagaimana cintanya kepada keluarga. Tapi tasakamay makanan Nabi tadi masalahnya. Ada masalahnya dengan keluarganya. Biasa matoma pangewang. Apa engkau kukiselaw baca ini kesannya Aisyah mapangewang nih. Sampai baku lempar kurma itu. Iya. Jadi ang kamato. Jadi itu makada Nabi lagi manasa Nabi mapangewa bainina. Apalagi bahasa nana ini. Mako memati itu. Jadi okut itu ujian na keluarga. Itu penting. Tapi ya komelo ki mancajiwal lina sa tau pandrite. Ya nang katau tolino ko oko baine na napasak bara. Maka da sinin na ya ron na panoko na baine kuat dam pengemanang ya tasalan na. Ya nang kalakay mako tu mancajiwal di. Iya. Ang kagaroan ko madar dinoko ko baine na. Angka. Insyaallah. Iya. Mega makometi pak demeto gaga rone pakala ko makun reinolo apalagi kong kawatinam demeto pajaini sabara ni matun rutoto iya demeto gaga magai karena disitulah kuncinya sebenarnya iya namo pak desa namo maga jago na ko kilo na masyarakat kerja ini tapi kalau tu wala pada nak TK namo stas Tadi ini ustaz iya kenapa karena di situ ulama kita dari dulu juga begitu kenapa karena di situ sebenarnya rahmat Allah juga upasangi ya tumakunre talu tumakunre hebat indoe karena doanya tembus ke langit istri 3 kali lebih cepat doanya mustajab dibanding dengan suami anak perempuan karena dia bisa memberi syafaat untuk kedua orang tuanya. Maka dia Nabi tanani gini kita salai 2 atau 3 anak makunrai pak kasiwil ahli ibadah dia nagis say api neraka indo abona. Anak makunrai ya korone deh. 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah kata Nabi. Dia nagis say api neraka indo abona. Iya di deh pagaga nak tamakunrai sabaran. Atun rutoto ni atau aki buaki maka dah terlambat nyustas pak bayi ni bapak na kamu atulalan na tappa Mario tu bapak tajagai lakai tabu kita banyak roane nasi dini itu lontanon roye nasi aga makunre mapamula polo koroy. Karena memang dunia tidak akan kiamat kalau bukan 1 banding 40. Keriwayat maka ada 1 banding 50. 50 makun reci di arwane. Napawat di kama lino. Saya dapat itu di dalam riwayat. Jadi perbandingan na penduduk na lino cik di makun rei 50 makun reci di arwane. Kama lino. Kita bayangkan ni maga kira-kira kong kay ti lay cik di na 50 ti di rapi ko bate jaga ini. Maka tu batiwi jagai biarone pak. Pai makra ta jagai lali lakai ta. Pa tu biasa ulawa minin na ta mako kana mo lakai di na to tawo. Mega tu pangalakai pak. Pak mega di katawanan. Ya keto nak darai jamo ta maselang, matan resirimo pa ya tu jandai bahaya lada. Enggak. Iya, ya tuh bahaya memang pak. Apalagi itu mati to eta maka merek mak baju poncok mas kolar apa cok tolikol lekol kuping oh bahaya lah deh tuh error otak nala kita dia kagak terjaga makanya Nabi itu mengajarkan doa itu Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli tak pula ya roh Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli
Ibaca kapitu ko mangaribi, kapitu ko subuh. Insyaallah. Dijaga itu keluarga. Apalah nih, Bu? Makunru-kunru to ngasa itu. Talulak pamina. Bismillahi. Tapla iro. Bismillahi. Ala nafsi wa mali wa ahli. Iya. Jadi puang Allah Ta'ala yunrui mapak jetangan keluarga. Insya Allah harta, keluarga, dan diri kita dijaga oleh Allah. Nah sahabat talumeto bismillahi ala nafsi jiwata wa mali wa ramparata wa ahli, dan keluarga ta. Apa yakini mek jaga itu lay, tapi serahkan kepada yang maha penjaga. Puang Allah Ta'ala. Ya benar rota baca. Angkat tuh bapak guru na guru teh Haji Fathudin Sukar almarhum ghafurlah yang diamalkan anak-anak kita maghrib. Tak amalkan ya Bu. Fatihah kacicang, kul Allahu akatelu, kulon subrak bil falak, kulon subrak bin nas masing-masing satu kali, ayat kursi akacicang, napa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu adalah benteng. Pakai salama itu napa guru tak diajarkan ke santri-santri itu. Nah sama magai, namo gangguan jin, dek to nakan anak aku itu na baca. Makanya amalkan itu. Suratul Fatihah kacicang, qul Allahu akatelu, qul surat bil falaq, qul surat bin nas kacicang, ayat kursi satu kali, baru bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, 3 kali. Setiap maghrib dengan subuh. Ya ko Juma'i padon nae, salat Jumat, pura kimak beres selang, jangan rubah posisi duduk. Bagi laki-laki, at-tahayyaki, tapaki palak pitu susun na nabita. Kaya masuk palak pitu susun, Fatihah kapitu, kul Allahu kapitu, kalau surat bil falaq, kalau surat bin nas, ayat kursi masing-masing 7 kali. Napa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was-samiul alim. Akapitu toh, maka dia Nabi siapa yang membaca itu 7 kali, maka dia tidak akan kena musibah hingga Jumat yang akan datang. Jadi di 7 mana jami. Pakai selama itu. Yana tunasa to pandrita dulu maka ada pakai pala pitu susunan Nabi tak. Ya naro Fatihah kapitu, kul Allahu kapitu, kalau surat bil falaq, kalau surat bin nas, ayat kursi, napa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Juga 7 kali. Pas pura ki majuma, tapi aja terubah posisi tu data, ya komelo ki tambai wi, pak dongat dale, angka, dibaca kapitu 10. Kapitu 10. Aga ya roh, dibacai Allahumma kfini bihalalika an haramika waganini bifadlika amman siwaka. Baca ke 70. Insya Allah dimudahkan rezeki. Apalah nih? Depah. Makanjak nih kadon. Allahumma kfini bihalalika an haramika waganini bifadlika amman siwaka. Yang nak ada malampira de ustaz na 70 te angkai baca, tapi akapitu mi baca. Akapitu mi baca sallallahu ala Muhammad, tapi aja terubah posisi itu data kupura kimat Jumat setelah salam, jangan terubah posisi tahiyat, tetap posisi tahiyat, kita baca ya roh kapitu sallallahu ala Muhammad, tapi khusus yang di sak pertama sholat Jumat. Ya mi kue berisi pamulangi, iya ko kedua dia natama. Itu yang saya dapat di kitab itu yang di sak pertama. Ya tunang katau malah ada lelungnya itu sak pertama tuh di hari Jumat. Akap itu dibaca sallallahu ala Muhammad. Iya. Tapi sak pertama ya komun rima pelo isa liwang maka dabi pakatau bay barakallahu de gata runto pajaini. Iya. Apa mega wita jamaah makoro Pak. Dena tama padahal nasa ngelena lomat Jumat. Wah itu bahaya Pak. Iya. Ya tona tu ampai pakatau bay dena wat di metalak apa iya tu malaika ekong kay pole mabasa tay matinro kaya gawat tu na mega malaika pole iya na pole malaika itu ko subuy apa malaika penjaga malam si bapak jaga siang si runtuk iya to na tu ampai ko subuy magampa matinro tawe kaya kasiwat tu na pole malaika iya ko Jumai na tamanen re dapat katobe ko mimbarae tamamanan itu malaika bersap-sap magampa to tu matinro tawe iya na tu ampai na dita nanjur kang ngiro katobe de na malampe. Dibaca ketobana Nabi tadi gak dapi 10 menit, 7 menit kami nama lampe.
Ya kong kapak kato bapi itu manne nang katau matin roto mati patin roto ngemi itu. Iya, kopi itu mi manne tema kato bana matin. Iya. Jadi ko itu khutbahnya Nabi opi di pak kato ba biasa ko to makato bana melo ya la sijam. Macan nila tu Amerika Perancis Rusia mak dega makna joyo Latina manutakula dega Napoleon itu jadi masalah tuh ya roh. Itu makanya sunnah-sunnah itu juga penting Pak. Tapi ia tu Nabi ta puraki nabukara lalap. Kegayasang puraki nabukara lalap Pak. Ia ro Nabi ta 22 aga-aga nilaw okupong Allah Ta'ala dan dikabulkan 21. Cik dibawa dan dikabulkan. Padongan na Nabi ta. Aga padongan na Nabi ta paponco ka nga umurut na umakku aja na malampe antara 60 na 70 tahun. Ia ro nilaw. Dina padong makna Nabi Musa angkat dapi 100 tahun lebih sampai 200 tahun. Yung makna Nabi ta antara 60-70. Yung ito mero likulli syai'in hasabi wa hasabi umati baina si'tina wa sabain. Yero nilaw Nabi ta aja na malampelada. Apa magay dina melo Nabi ta kumentalada kilay hisap. Ya kumanca di paboto ina 100 tawen na dia 110 na taw boto. Jadi aku makada na mo madosa dito na metta madosa ko mapuncho umuro na. Iya, yan ang kacama na jaba 15 taong metay paresa. Tapi iya ko talumpu lang, hindi na metay tanay. Makiro. Yan pa'y ko jabatan aja na metalada. Metalada pakutan na to. Jadi itu anunya Pak, kuncinya. Nailawi na bita. Di na mo madosa dito na meta. Na ito na may kadosana. Napanilaw na bita. Puwag. Nasaba maponcho umuro na umaku. Iya ko makibwa ideche palapi-lapiran na. Iya ko makibwa idosa, cik di natoki po, tapi iya tomi toki na rekode na toba. Iya nakapan na sabari na korupsi tawe. Pak, iya ko pigaw idece manja abil hasanati falahu asru amsaliha. Iya ko pigaw ichi idece 10 jajinna. Tapi iya ko pigaw idosa, ichi dina, iya tomi na yoki na rekode na toba. Tapi iya ko toba imakade na bita, rubay manja jidece. Iya. Pamasilog po ya Pak. Yang ketiga, agapi pangiloan na nabita. Nilawi nabita. Po, ujaming umakku dengan syafaatku, tapi melo ka aku di jaming. Tegere. Saya menjamin umatku dengan syafaatku. Wassarafa wa darajat aliyatan rafi'a basu maqama mahmulan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Tapi ada nasa nabita, itu jaminanku dengan syafaatku. Tapi saya minta engkau yang menjamin langsung. Makanya turunlah kepada Sayyidul Anbiya disebut doa Sayyidul Istighfar. Magi na yasa Sayyidul Istighfar karena diturunkan kepada Sayyidul Anbiya. Istighfar na Nabi ada kang engkah? Ni gamapra istighfar na Nabi ada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yan na baca Nabi Adam ni tarima tobana. Nabi Nuh agatosi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Angka mana istighfar na Nabi tapi istighfar untuk Sayyidul Anbiya disebut Sayyidul Istighfar. Maka dari Nabi tak degaga pat doangan na paturu po ng Allah Ta'ala lori Nabi patarriwi ibalisi sampai matanya bengkak kecuali ketika Allah menurunkan Sayyidul Istighfar. Pak makadai po ng Allah Ta'ala na podangin Nabi tak sampaikan kepada umatmu Muhammad. Iya ko na baca muici cengnya pak dongang ni kosoy namate ya tosoy iya jamin sa suruga. Iya ko wani na bacay namate ya tuwani iya jamin. Tanya Nabi ta jamin po ng Allah Ta'ala langsung jamin. Makanya tapala ayo rubu'a. Tapala mo bu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ladika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tabla ni. Tugas na Ustaz Muhammad tangi. Alena paparingan ng imato atau tatanay Ustaz Google. Ang katutok ko kitab Al-Fisbukiyah. Tabukaban nyo ko Google takati Sayyidul Istighfar. Takati yaro. Katumenre. Ambil picture. Napatapala yaro. Jaminan itu. Doanya Nabi itu. Jadi po Allah Ta'ala makada yan nabaca mo yung umakmu Muhammad cicang iya jamin ita masuruga. Demi nak kada po Allah Ta'ala langsung tama ijamin mi. Iya. Ijamin.
Megay dosa na tete balender. Aja tamak kami langsung. Pak mana saja itu manasa nih Pak. Nang kamu jaminan nah. Pada tau masumbang ya Pak manasa kabolana. Kamasigi teng ke pesantren teh mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Namo de nang kanalo masigi mas sampaja kung kamu sumbangan ako masigi ang kabolana ko suruga. Dito mi ana tama. Kan makadami na bitalay bangung ang istana. Di nakari patamay. Kan makiro. Iya, tapi meloki kadena tametay paresa. Upasan, ada hadis Nabi itu. Ini yang sering saya sampaikan akhir-akhir ini. Ang kataunasan na bita, napay malalalaw pada masyar, ni jempuk. Di panalato ko pada masyar, napay okulalang ni jempuk na kumaleka, kemudian dibawa ke ila rafiqil a'la, di tempat yang sangat tinggi dan mulia. Deni paressa malakna, de tono lay titian siratal mustaqim. Dena lete ko titian siratal mustaqim. Deni paressa amalana, deni timbang apa napay malala loko pada masyar ni jempuk ni bawa lokon roka minamatan rewe nasa nabita ni gayaro tanya tau sembara Pak maka de nabita orang yang bersedekah tau mas sedekah tapi de nisangi makadani gana sidakai tau isidakai de to nisangi makadani ga sidakai tau lega kira-kira. Oke Kak ini. Jadi tahu mas sidakai de nisangi makadani gana sidakai tahu isidakai de to nisangi makadani ga sidakai. Engka pesantren na guru ta. Tama kita na pambinana makadang kagana yatim okoy engka gana tidak mampu koy ko makadai engka tapodang ni makada aja nemu podang nga asanna aja to mo pasirunto ka si bawa tauna. Iya po wajaran ni pak kamajakan tinna misalnya selama masih kolok iya naruyasang denisang ini gatau nasidakai tau isidakai de tau nisang makarani gasidakai iya ronana ematu ko salasay nasirunto ki isaliwang deniris sa makarani bisa bantu waktu na masih kola nasaba deniris sa makarani ka ibantu iya na to tau nasa nabita napay malalalaw pada masyar dijempuk kemudian dibawa ke ila rafiqil a'la. Ya ko iya mapasipulungan na yating na panabagan ngampal lo ibalender mo pa yato. Di na langsung itu. Itu tidak mudah. Apa ya pas sidak kayak Pak madu-madu patu. Saya baca itu bertingkat. Pas sidak ke nomor CD tahu ya dengi goncingon ro adita. Katau milau sumbanga ya lebami goncingon ro dia kadang ke goncina lo wala. Dai lu le perang. Pak tempat to maklay gaman ako nalaman. Tapi rireking. Ya ko de tulay ya wana yaro ang kajamaa ko polewajo. Ya ko masumbang seperti itu caranya. Jadi ya ko katau milau sumbangan nabuka ba miro la Cina deni taidina. Napalit te ipakita na napa na japudina na lengi yaro pangilau sumbangan. Nah karaja na mo reke bawan. Jadi dia tidak tahu berapa yang dia sedekahkan. Itu hadis qudsi maka di Allah Ta'ala nigi atakku malengak de na bilangan ngak na lengak de to bilangan yung parewakan. Yo pwede ko gatag na disirat ni sorong te matama. Nasa ng salagatang. Nasapa idos sa buhay kami na buru nasa na selemo tu panitia. Jadi kadang-kala itu. Tapi dia na marigaga yang pati masih dekat angka na baraka na tu. Ya pa itu pasti dekai ya komeki manca jitau kanja abas sakit tanya sempajang ya komagala itu mas sempajang ya asam itu matepa iya ko mas sempajang itu tapi ya ko mabas itu masih dekai ya asam itu kanja jadi ya komeki yang enggak tahu kanja abas sakit apa ya ko kepas sempajang masih ke dia nak tu tahu kanja makalan itu pas sempajang bawangnya itu kagak kowe sebuah pas sampai kisah mau aja saya pas sampai bawang pas sampai lasuna saya bawang lasuna itu lasuna deh gagai sana lele oli mi mama satu itu kan lasuna celak ilale oli mama sak ampu manitangane tiasa bawang lasuna
Yan ang kabawan na to pak. Tau matoa bawang. Ustaz bawang. Oh, majalan itu. Ega ustaz lasuna. Ega isa na. Iya sa bawang. Jadi na to ampay. Kumamaw ito pak. Kamana ni nagatung. Iya ti di ogi. Matanre pahangi. Tapi madodos sikolana. Iya. Tomatot tabi asaro. Matanre pahanna tapi madodo sikolana. Yo puto nak munre makokoy. Madodongi pahanna tapi matanre sikolana. Jadi sini na ya pagi bagaimana? Bangite nak kada asyadu padahal dina lo masam paja. Jadi aku tahu matanre pahanna na madodo sikolana memaknai segala sesuatunya. Itu si ko tahu matanre sikolana na madodo pahanna na pasalamana ngadude ini pale na siru cucu pahanna. Iya na makai ka makokoy. Angka ka tahu de na maulu. Megan tahu de na maulu to? Iya ro tau de na mau lupa tau mi tau lada tamarana ka itu. Tau mi tau lada. Iya kong ka tau ko bila de na mau tau mi tau lada tamarana ka itu. Ya to situ tau ma mau lu tau macina lada tam suruga. Kira-kira kin risi runtu matu. Cik di mi tau tamarana ka, cik di macina tam suruga. Iya. Magita maulu mudah-mudahan gara-gara maulu peringati anu na nabita kasi nawat dingi lolo nga syafaat na nato di tama suruga ito macina tama suruga ini mali maulu kulo udah satu nabita kulo bila tidak lala sini na nu napakang kay tede nang kanjami nabita isa neraka ya tu tau mi tau tama ranaka yang pede na maulu ya tu siya maulu ito macina tama suruga jadi aja natak pangewanga kung kabali bola tadi na maulu kada o tau bitaw tamara na kay. Mama maulu ay macina kita masuruga bos. Insyaallah dia natapang watu. Tapi ya kotomelo mabicara Pak. Ini maulu kan tidak masalah. Agi piko to maulu. Mangkalinga pangaji. Masalah walau di nabita. Mangkalinga carama, silaturahmi, masidakah, apa mandre-mandre, kin risalana. Digaga. Ya kumakadaki sa ali din na salah. Iya memang kami na to maulu na barasa alena na sabari na dara alena itu mauli siya itu yang diharamkan. Si bawe rumah joge-joge apa si rempa-rempaan itu yang tidak boleh. Ya dan itu makanan seperti ini. Bahkan angka tanya hadisa itu kaulun ulama man asdaka dirhanan fakada sababan likiraati maulidin nabi la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah. Ini perkataan ulama. Nah nigi tahu masjidakka man asdaka dirhanan fakada sababan likiraati maulidin nabi. Nah sabari ni baca sejarahna nabi ta la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah. Maka itu tadi nasalilino kecuali dalam keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya narutomatot tariolo nasaba angka hadis na nabi ta makada hadis Bukhari Muslim ini tidak sempurna iman seseorang muslim kecuali dia lebih mencintaiku daripada yang lainnya. Aga betul kan nah dena suku tepat nasi dia selang na rekode na yase ipapujin na lori na bita na iya loko sewa-sewa. Iya na tu ampai na rekomali oto dena mepaki ko dena barasanji. Na sabak makriyar ko to mak barasanji rampe-rampe na bita ipanas sa ipapujin lori na bita ya mak barasanji lete bola baru mak barasanji mahake kay mak barasanji asa malada kami puji apoy na iya na bita. Madosa itu. Bolana de non rima bani. Botim parwe lagi. Awe matakon ya tu dah. Mak barasanji siya ko. Nili. Makwa ka? Makwa. Nama pandiuli tu botim parwe. Maka na masya aja lang ka. Mak barasanji. Maka na malanda kamay mo po. Jibayne mo na niya nabita. Nah begitu. Makwami tu. Manrese baru. Mak barasanji. Melo no galungi mak barasanji. Semua. Iya ro barasanji. Na rampe-rampe minabita masalawa. Nak kada dia nak barasanji ke mak baca domi. Baca doni. Agi baca ke tu mak baca. Ibaca ipadong ang salah makam. Ya ko tau mate. Pak dong atau mate. Pak mega tu tau salah paham. Baca dos tomate. Pasa dia ngan yandre. Asang aga ginapuji tomate. Ya tu narona palen na. Imangin nama padiwetang. Ya ku baca doa dialah ruhnya berarti doa mi yaitu andrewe sebagai wasilah. Nah sabab pasidakah apa berwasilah dengan sedekah itu makanya berwasilah betul kan nah pasidakah ya lala leteng untuk berdoa.
Yang paling na Andre, tapi ya tu Andre din lo kuto matewe. Tau tuwe mi manre, apalan na pamatu nalolongan ito matewe. Yan na tu nakada tomatota alusuk na Andre weletu. Mega po to sa lapahan. Nasa ngero Andre wega ginapo jilo upalan na kanita paper na din ipo banjar. Pu ima na mapadiwatan. Mesti na komeki mabaca dawa diala tatalipogi pu ima kada naswaga tapogi Andre pu imang. Tapahan ni. Namo dia tapalin na kang Andre. Namo pas sidak kami talengi nasaba magay. Sadaka juga. Itu makanya tomato lo macam mato napasa dia ngatoni ang palo napasa dia ngatoni Andre pak makre ya kode ni terima donna okui Andrewe ya kode na latupe ko Andrewe okui na ang palo na po ima maka kanja apa dia na salamana doa ni mang iterima ja kama mapangiwangi si babay ni na napalo mabaca do de ni terima donna namo rate o kuto de terima nasapay kacamatan kindo kacamatan kindo upa nasa kindum taro la tala mapangiwang de na lolo namo rate Allahumma ay pajayi maka mereka enak pura ko mapangiwang si babay ni mo na ditutup itu jadi hati-hati kini ya tu ampe de na di tes siya pangiwangan siya lebinengan naliwas si di watu sampajak karena mempengaruhi itu ya ko mapangiwangi ko mangaribi aja na dati isa itu anu na itu makunre itu bahaya na pak palai ko tu makunre milodong woi bahaya tuh iya jadi makanya ini bapak-bapak kong kado atatiti po ko beneta ang kagaga makarin kaya galungin Andre asewe Andre balawe tasuro ni beneta milodong 3 kali lebih cepat doanya itu mustajabah iya makanya orang-orang hebat itu lihat istrinya pak pasti di situ pengaruhnya iya tasuro milodong pak lebih marsinya tuh ko deni tarima tasuro si milodong ya ko demo pa tasuri milodong ya ko demo pa tambay sisang namega milodong ang ito nalakalan na bapak ya to mijek ko din diterima bu makanya doakan ya doakan kemudian saya wasiatkan perbanyak sholawat nasabak tau mega mas salawat lori nabita insyaallah barakallah ini juga saya wasiatkan kemarin saya dapat ijazah sholawat Jibril kepada pembina pondok di Lislas ini kita pakai kita baca sholawat Jibril kasih sabu sesok sallallahu ala Muhammad wadingi bage sampai jam subuh 200 sampai jam loro 200 sampai jam asar 200 sampai jam mengharibi 200 sampai jam isya 200 yang jelasnya 1000 setiap sehari semalam selama tabace materu tapi aja tak pakai milodong nanti malam Jumat kita sholat sunnah hajat 2 rakaat 1 kali duduk baca 1000 napa tak pakai milodong insyaallah tembus itu sholawat Jibril ya kong kabolay bangun na cia jaji tasuro pakai itu nang kagaga mi balu na cia tarala tasuro pakai tapi wani Jumat ini pakai milodong namo janda ko cia tarala ya tuh tasuro baca anak darah cia laku suruh baca itu iya. Masa gabi makadaka tahu angkai lakai dah. Makanya itu angka gaga mi bangun na cia jaji masigi bangun na cia jaji pesantren bangun pakai itu. Iya. Tabacangin tapi si sabu. Allah terjadinya Allahumma sholli ala Muhammad tapi sallallahu ala Muhammad. Itu sholawat Jibril. Jadi baca kasih sabu insyaallah. Tapi wani Jumat ini pakai mangilodong. Itu amaliyahnya khusus untuk pembina pondok pesantren. Saya alhamdulillah mungkin berkahnya juga doanya guru tak. Jadi sebenarnya saya sangat bersyukur karena pernah dibina dididik langsung oleh guru tak Haji Fathruddin Sukara. Sehingga tidak mungkin saya bisa begini kalau bukan beliau. Jasa beliau luar biasa. Makanya pesantren tak juga karena kesabaran beliau sehingga bisa. Keikhlasan beliau itu luar biasa. Jadi dinrule dapi ini murid namake sangat jauh hanya bisa mendoakan beliau. Makanya saya minta ini yang terakhir kepada masyarakat. Aja titai pesantren tak leletama surugar. Aja titai di makoro. Di mana tuh punah. Tanya tuh ke Ahmad Salihin punya, tanya Ustaz Muhammad Tan, tanya Guru Ustaz Fatur Rahman. Alina miyalin namana untuk menjalankan. Tapi ya pesantren ini di mana tuh pun pintu utama tuh suruh gaya rona tarongan ni pong Allah Ta'ala. Acila kapati di nareko de tali ro pintero
nang kamu tu anak tak kurang sekolah bantu itu na siaga aja na lang lawang itu ipasilapo gang kasiku maka apa tu gawita dito na ko kumiro capa na kampung mak bulawag ang kasiku tapi aku masuk bagi dosa rupiah maka naga di itu kagak ko ha iya aja lalu masuk bakin rimelolo atau pasilapo masa benimon riam itu mali kumate Kenri melo na de tuki lagi madari makbay niya palagi kumati maka dia puji-puji ya puji na digaga tau mate pak melo ditaruh ke bola na talungas digaga Kenri melo na de na masa warang parangi sapa suwani itahang agagay kala denian rian numadunra na sa baameki mampasipul warang para tapi mate ki matu dijat-dijat teranongang sapuri pala gitu iya wijay pak tuki lagi madari na lupai ki aja na to mabelo mala dasar idi na bawa mati to matotak kasya kita siaray ambok talalan na sitaw makko matuto na tamato kumati ni alita na talo kurang makademi lo masyar na macabe ki buru na tapi madade katalo ni sitaw kolotoy manas satu oki idi na apalagi ko na ikilo jupanda makula ya minatali po ko chapu idi na ya kung kanidi ya kiri nga SMS mani kadang kadikiriman talat Dei patomate gi. Ina tu nakara tomata tariulo ko bija mo murano nga buta chiwali ko ya ko tawlen buta rapa. De gaga. Yan ande tataro nga iwak ka pa ale taman rasa ki pa. Masa managaluta mga kalwa de gaga tataro na musi di miare kada sele na yana patamamana nga ako pasantareng. Alingin na ako ro na bigyan ka ululong ko lalakubor. Mako ami tu pa. Talo man may gare. Natuli makumi tu kahidupan ka tatay mako. Kinri melo de tamate. Ya tatuo mo pasti mate. Yami tu bawang. Baran naman ni Pak, iya ko tanya lah kay layo lo bay neve. Mako, ya ita pasal dia ngeleta. Makanya tuh kong kabukot tak, maka dia gagaya nana ang kawalen itu kuncinya. Aja mo na mega. Na mega mo itu masolak bawangi aja nata pakai saking ker ada di sana bu. Saking ker aja na maka makanya ko kincolo pacapu dia tuh. Engkau punggawan skincare saling kumatilah kayaknya. Aja na. Na mo kincolo muka tako din na masingar sa bara ki. Buah? Iya, itu kuncinya makanya aja titete pesantren tak. Tapajokay, tabantu aja na tamabela. Mabere bantu lo Palestina ko man he. Dito ni tanayki matukuro yun ni tanayang matu kong kanana tako din andre ini tumadosa si di kampo. Iya. Jadi itu kuncinya. Masak mana degaga, palay kong kanana makapala korela, makapala koran. Napatapulo taon na jalo tama suruga. Masak mana dia na pacoki makadali na tupura wajarang nga awat ko masikola masak dia na pacoki. Sila kapati dia ko na tamiran no nga dia kami makapala. Makiro. Uparingarangnya ita banti sikolata. Namutal 50 tamisa buat jadi do na tur tatap ki okor bukarang rekening ko tu makadaya. Aja na cica tawaja ulang-ulang supaya may lodongi malaikat ulang-ulang aja to sita cicengi. Patu mereka pada mi komputer ya kota sumbangan ini lodos ya ko pajaki di sini law. Ama gitu. Ini tuh ampe makanya ko susi malah saulu mereka ini lodo. Ise sama toy. Ya tuh ampe ko katau ta nalo si masumba dosa bu makan mereka awe dosa ku sih. Gitu. Jadi dia mereka supaya ni lodongan ni mata ruto usahakan berikan jangan makan cicak si tahu donaturnya 1 kali 1 tahun jangan setiap bulan supaya mancaji papelampe sungai istiqomah toki dalam sedekah nilau doang toki malaikat itu kuncinya apa mabela tu pola balai saya kira ini yang penting sampaikan tapi kuncinya kodega ga tule mala cara maku mapamula na tu capana ya tu na ci detala ajak tasusai pada tak rupa tahu jenar bawang selama nih dia naga zaman polisi itu kan zaman tentara namo jasa itu ke zaman nah. Aku dia ini susah itu. Iya. Mudahkan, jangan persulit. Insya Allah. Itu pamase lo muyangi atita. Kome kita masuru ke masagena lalang itu latama. Magampang. Asam pajang kumatin romanang itu wala ide cetau mapeja lo koridi wajarang inran na bali bolata den ule makamajain ran. Bali bolata macicil motor ini palepai insyaallah tama ki suruga masagena lalang ito tama akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.